isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. May samanan a naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin, patgan mi adomdomngag. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta idrama ita kat manipod iti pagayam a nagpailingad iti nagan Aroni. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, kas tao a pinarswa ti Diyos, ado dagiti rigat, sakripisyo ken panubok a nagdalanak, sakbay a nagunod ko ti kinasaya at ti kasasaad ti biag mi ita. Ket sapay lakuma tapalubusan nak amang ibinsa-binsa kadagiti nagdalanak, nga iso tinagbalin nga inspirasyon ko, tapno magunod ko dagiti arapaap ko. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Nasapa kayo mat anagang with tatang. Wen anak, Anya ngay day ta insang putyo. may 1 kilo a bagas, ken 2 a noodles. Naimbaglaang a pangrabyan tayo. Ala, agina na kayo pala ang tatang. Amok akas na unay manantiban nugyo. O kilaang anak, tinapatag, adda kanin tayo ita. Pasensya kayong tatang. No saan naklaang kumaakas to'y. Ti importante, si bipyag ka. Dahita kumati ka na yun, alaglagi pa. Tatang, Sige, panawan ka pa ditoy. Tamapan ko iluto ti pangrabyan tayo. saan ang tatang? Bayan nyo ta ni Ronnie ti mangiluto iti insang putyo. Ronnie! Ronnie anak! Apa nanang? Adda ginatang ni Lolom abagas ken noodles. Si kapay laang ti mangiluto, wan. Katuan ananang. Tay talanggayam. Agyaman na, apaw. Awan anyaman na lolo. O sige, tama pa na ko ninyo kusina. Ayaban kayong tulaangan, inton nakaluto akon. Manong! Huy, Manong Rooney! Ha? Ada ka di bagbaga, mading? Awan! Nga mas daawak laang ta nakaululimag ka. Itay pa'y asaan kang agsasao. Ay, pampanunutot lang mat. No pangalaan taman ti balunin tayong tunbigat, ading. Kuma, bak nang tayo mo't akas kadagiti ka eskwilaak, anya. Ha? Kumaa, ngam sayang, tasan tayo mat ngarut abak nang ading. Manong, inton dumakelak, kayat ko ti agbalin a maestra. Oh, di lalaingam tag-eskwela. Iti kasta, agbaling kanto a maestra. Dahita ti kinabak ng asan a matakaw ading. Wen Manong, talaga alala ingot ti agiskwela. Iti kasta, makalpasak iti panagadal ko. Mala, partakan ta pa iti magna. Iti kasta, makaawid tan. Anay ko, nagsakit ti tiyan ko. Anay! Apa yan? Agan ano ka anak? Apay nga aprosam ti tiyan mo. Mabisin ka kadi. Wala nang itay pa'y nagsakit nga rudin ti tiyan ko. Ronnie anak, kita man no adapay na bati nga innapoy ta igawam ni ading mo. Awanan nanang. Ininawa kong ti kaldero itay. Kasta ay kat agluto ka nga rudin ata ni mabisinan ni ading mo. Awan bagas tayo nanang. Anya? Ay sus, kasanupay da ito yan. Sapay saan ang nagtrabaho ni Luluyo. Agsakit mat ngaminan. Anya nga tanumapan ka pala ang umutang iti bagas ijay istor ni Antim Anora. Ika, mabain ako na mapan umutang ijay nanang. At idugan ti listahan tayo ijay. Wan nga ron. Amukon, mapankalaangan kini Antim nga Elvira. Ha? Di mo't adapay lang utang tayo kenkwana. Wan, adda, ang patsik amang tadpay day jay. Naimbag pa'y day siya kasinsinyo. Tasaan dan sa amaw awanan.
Kanayon nga da na imas amakan iti lamisaan da. Unatad da trabaho da nga agasawa. Alan anak ko, isulaangan timapan mo pagutangan iti bagas. Ibagam ta isubli tayo mitlaang nga adagos, apaman nga adda kwarta tayo. Sige nanang. Beya ading. Iyanos mo labihitan na. Di kagdanag. Tagsubliak mo't lang nga dagos. Wan, Manong. Naimbag nga orasyon, ti Elvira. Apay nga da ka dito'y balay, Rone. Kuanti. Umayak ko mamanan umutang iti bagasyo. Manan? Kadno saan nyo pa'y mat-anabayadan ti imo na nga inutang nyo? Ita, umutang kayo manan. Sana bale. Tabayadan mi mutlaan nga dagos. Apaman nga adda madiskitar mi. Agsakit ngamin ni Lolo. Iso asaan pa'y ang makatrabaho ita, anti. Tapangalaan nyo nga'y kumaiti pagbayad yo, kat mamirmiraot kayo lang man. Agpakpakaasyak, anti. Kasta una yun abisin ti kapsat ko. Iso apang nga asyo, tapautangan da kami kuma. Uray basit laang. Tinapatag, adda isaang mi. Tapno di mo mat ko na. Sige, ikan ka. Agpeso, anti. Wan, mabit lang, tamangalaak iti bagas. Yes. Ina, agyaman ako na yapo. Sa wakas, addan isaang mi. Oh, adto yan ti bagas nga utangam Rone. Ni, apay nga ngayong buntaris yung matanti bagas iti dagante. Wana, tapno agrigat ka matbasit. Saan lang aday tamang namnam ay ti aramidam. Ha? No talagang awan ka ninyo, pidutem asagay sa tibagas nga inbundaris ko iti daga. Anya? Di ka agdanag, talibri day ta. Oh, anya pa'y laang ngay ti kukuam. Di nakmulagatan akastaa. Pidutem tibagas, taagawid kan. Una yung tigas to'y anamayan ni Auntie Elvira iti bagas. Una yung Diyos ko. Tinasayaat. Piduta kong ti bagas ta sayang mat. At least, adan isa ang mi. Pidutak para kininanang, kan para itikapsat ko. Ay, jaklaim pagarup ama aramid ni kasinsin Elvira, tikastakan ka, Ronnie anak ko. Ala, gusto na nanang. San kayo ngagsangit? Tinapatag, adan isaang tayo. Pasensya ka na anak ko. No saan lang agapo kanya. Saan ka humamot anay babay na kasta? Nanang, awan basol yo. No saan aklang kumaan na baldado gapo iti aksidente ang napasamak ka na kami iti day di tatangyo. Saan kumamot akasto iti kasasaan tayo ita? Pasensya ka na talaga anak. Sorry. Kasi iti kanayon ko nga ibaga. Awan basol yo, nanang. Awan. Ronnie anak. Uray na rigat ti kasasaad ti biyag tayo. Basta lakit diagdi din na tayo. Kabailan tayo tayo ito'y, nanang. Lolo, Apay, apo. mabalin ka di asuruan dakmut nga agripir? Narigat da ito'y atrabaho, apo. Kasla ka agar arikap iti kasipngetan. Okay lang, Lolo. Basta isuro yun o kasano. Nakasaganak adumngeg kan masuruan. Sigurado ka. Wan, Lolo. Kabailam nga ta. Kabailak, Lolo. Sakpay ti kunayo. Sige. Agtugaw ka nga ron iti abay ka. Ta isurokken ka. No kasanom ama di para ti dadael ti may sa akagawaan babaan iti uni na. Kita ang taramidek ta isu ti surutam. Wan, Lolo. Aday ta. Nalpas kong timpa-repair da nga electric fan, Lolo. Kitaan nyo. Aganda rin. Mayatin ti panagtayak na. Kung nagtupay kat akabailam, apaw. Amin da ito ikat utang ko kada kayo, Lolo. No saan aga po kada kayo? Tsak mo't masurusuro ti agtarimaan. Puno ag-repair ka dagiti dadahil a radyo, TV, electric fan, kandag dumapay. Iti kastoy atawan ko.
Kasladyak pa lang mamati akabawla akong tag-repair. Amom, apok, saan nga edad ti pangkitaan, wano pang rukudan, iti kabailan ti may sa tao, no di kat iti kinaanos kin kinagagat na. Katjak tumao mga agyaman kada kayo, lolo. Sapay la kuma, tababaan iti panag-repair ko. Makaurnungak iti pag-enroll konto iti kolehiyo. Mamati akasta, apok. Ikarik nga wan ti masayang kadag iti insursuro yo, lolo. Ba nagapagyamaan ako na'y apok. Amom nga ikan iti patag dagiti insursuro ken ka. Ipagpampan nakil karo ni apok. Dumteng total daw, asikanto ti mangisuro kadagiti inadal mo. Ijay mong tumutin na maamires at talagang adda na adal mo, apok. Anya ngay data naka-envelope nga awit mo, anak. Certificate, nanang. Certificate iti anya. Iti inadal ko No kasta, nalpas kan iti manuabulan at training mo? Wen nanang, okay ako niti vocational lang nga kurso. Tinapatag, adan certificate ko. Ay naagyaman Diyos ko. Agyaman iti kanayon apan ang tartarabay mo iti anak ko. Ituloy ko man ang tag-repair. I-apply ko ti inadal ko. Saan lang adag iti insuro ni lolo? No di kat agraman ti inadal ko iti training. Katun anak, sa balilat tamot no adda inadal mo. Patyag adakkel ti maitulong kan ka ti panang training mo, anak ko. Wen nanang, kat agurnungak manen para iti panagadalmot ni Bea. Agyaman anak ko. Talaga ama pang namnamaan ka. Awan na nyaman na nanang. Aramidek laang matamok apagsayaatan ti pamilya tayo. Para kada kayo. Para kin ni lolo. Kan para iti kapsat ko. Di mo ko maliplipatan dagiti kanayon nga ibilin ko kan kawan. Masapul nga agadal ka na imbang. Ti panunutem kat para matlaang kan kadayta, anak ko. Wen, nanang. Agpagpakaasi akan ka. Adi ka pa'y kumamakinobnobyo, Juan. Saan na bali dayta ta makauray? Wen ka di, nanang. Danag yun, aya. Laglagi pong kumatirigat ni manong mo. Tapno mapaadal na kalaang. Pang-aasim ta ikam iti patag ti tunggal kwarta nga ititad na kan ka. Beya, anak ko. Diyak kaya't amasayang laang dagiti sakripisyo na para iti panagadal mo. Di kay agdanag, nanang. Ikarik nga oray anya pa'y ti mapaspasamak. Agturpusak iti panagadal ko. Congratulations, Beyana. Agyaman ak, nanang. Congratulations, Bea ading ko. Agyaman ak, manong. Congratulations, apok. Kasi tarapaap mo iduubing ka. May sahan na maestra. Thank you, lolo. Wen nga ron, kamodyanan na. Natungpal mo't lang hindi ko nam ide akayat mo tagbali na maestra ading ko. Agyaman ak, manong. No saan agapukan ka, awanak mat ita ditoy. No awan ka anang tultulong kanyak, jak mat maragpat ti arapaap ko. Awan na man na ading ko. Ay na, maragsakan kami para kan ka, anak. Agyaman ak mat kada kayo, nanang. Lolo, agyaman ak iti amin a sakripisyo yo. Iti kinaanos, kan kinagagatiyo amang sopsoporta kanyak. Kabayatan ti panagadal ko. Awan anyaman na, anak ko. Dayto yan, tibunga nagitirigat kin sakripiso titunggal may sa kadatayaw apaw. Kat maminsan pa'y kablaawan da kamanan iti panagturbos mau. Ipagpanpanakil da ka, Bea! Ay sus, nagtaktak kayo pay laang mat.
Agasam man taad dapay gayam insagana yu apang rabyan tayo. Ah, siyempre mo da. Sa bale, tumaminsan lang matading ko. Wan nga rod, di mon kontraan ni manong mo. Talaga nga inyornungan na ti para iti graduation mo, anak ko. Anya pa'y laang to, arabidin nyo dita. Umay kayo na atabangan tayo. Sayang titaraaw. Wan mo't nga agpayso, anak ko. Ala, mapantayon iti ayan ni Lolo yo. Mala, umay kayo nga rudan nanang, Bea. Sumango tayo ni tilamisaan. Tabangan tayo. Tani, mabisinak man tayo. Wan manong, siya kunti mangidurun iti wheelchair ni nanang. Agyaman na, anak. Talaga, nagbete panawan, anak kaw. Kasla nga ano lang, hindi permit rigrigat tayo. Danda ni awan pa yan kanin tayo ito. Oray lang mabisbisinan tayo. Tawad bakas nga isaang tayo. Ngam ita, makunak, anasaya at ang tikasasaad tayo iti biyag. Kadgapo na ita kadag iti anak mo. Wan nga rod, tatang. Makaisumak amang lagip iti napalabas. Kasta unay nga agpayso tirigrigat tayo iti. Kunaklakit din no saanan asumaya at ti panagbiag tayo. Malaksid iti repair shop kan karindir yang impatakdir ni Rone ijaile at dapat yung pwesto na iti bagasan. Ha, talaga business minded jay inauna nga anak mo. Wan nga rod, tatang. Kat nimot Bea, mangisursuron iti pagadalan ang nag-iskwilaan damot lang hindi nga agkabusat. Wan, tatang. Maragsak anak, iti baligi ang nagunod, nagitidwa nga anak mo, anak kaw. No si bibiyag pa'y day dinanang mo, kanday di Oscar. Ipagpampanakal damod daro ni Ken Bea. Launay, tatang. Gumatangak man iti may sasako abagas, baro? Anya klase ti bagas talaan nyo, Auntie Elvira. Ronnie? Siyak nga rod, Auntie. Ha? Kaya't mo asawan? Sikat akin kukwa iti daytoy apag tagilakwan iti bagas. Uwan, Auntie. Aya! Di kayag danag. Ta sa anak mo't anang himula iti sakit tinakam kada kayo, Auntie Elvira. Ha? Katap no di yumot ko na, ilibre kun kada kayo ti may sasako a bagas. Ha? Di kayag danag, Auntie. Ta nakasako day ta nga iyawid yo. Ronnie. No kaya tiyo, itulog ko pa aging gay dya balayo, Auntie. Oray kasano pa'y tirigat ang nagdaldalanan tayo. Maragsakan na. Ngamin, oray kasano. Ininutan ang matungtungpal dagiti arapaapiyo, anak ko. Gaputay ta kada kayo kinilolo nanang. Naadal ko, no kasano tagbalin anaanos ken nagaget. Gapu iti panang isuruyo kada kami ngagkabsat. Katgapo iti dayta akinaanos kan kinagagat, nakaadalak manong. Nakitak tirigat, ken sakripisyo ngagkabsat. Ket amaw, kuno kasano tirigat ang nagdalanan yaw. Tapno magunod yulaang ti kastoy akinanam ay tibiyag. Ket ipagpampanakil kayo, aging kat maudi nga angas ko, Runay, Bea. Oray siyak, ipagpanpanakil kayo nga anak ko. Kamaudyanan na, makitkita yun tibunga dagiti rikat kan sakripisyo yo. Sapay lako ma, taikan na kami ti Diyos kininanang yaw, iti at atidog abiyag. Iti kasta, ket agdidin na tayo pa iti mabayag. Apo! Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman.
nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdengdengag. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapo kanipagayam tayo nga Anton. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, agmay sa tawan meten manipod nag-live-in kami kani Erica. Adda anak na iti kinabalasang. Kaya't nasawan may sa a single mom. Amok asaan a basta-basta wano saan a bareng-bareng ti sitwasyon a sinarrak ko. Ngam gapo ta ay ayatek ni Erica, inkarik iti bagik a nakasaganaak a mga klon kadag iti responsibilidad ti maysa nga ama. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Dago na ni. Oh. Ay na, nasayaat mo ta si mangput kan Anton. Malala, ginana ka pa ilang kita. Uston to, inton maluto to'y lutlutwag, apang rabihan tayo. Nagbanglumot tan ti lutlutwam? Siyempre mo't Nagluto ak iti paborito masidaan. Adobo ak karni ti baboy. Wow! Aduman nga rodan ti kanak nukas talay. Ay wana, sigurado dayta. Amam mo ka nanton. Nagmayat na talaga ti agawid nukas ti akanayon ti masangputak. Napintas lang rodan ti asawak, sexy kun nalayang pangagluto. Ay sos, bulaan nakman ako na ako nanton Saan mo to? Food mo ti ibagbaga kani. Malalag, tugaw ka nga rudan. Taidasar kon ti pangrabyan tayo. Kumusta ti nagmalama trabaho, honey? Medyo makamannog na ron. Hanggang okay lang. Basta makita kayo iti anak ta, okay akon. Agyam anak manen Anton. Ito niya, Erica. Panangibilang mo kan ni Jared, kas pudpud no nga anak mo. Agyam anak iti panagbalin mo nga ama ken kuana. Kat sapay la kuma, tadi kan tog balbalin. Saan to apulosani? Ipatpatag kayo unay-unay. Aramita kami nakabalak tapno maparagsak kayo ngagpadpada. Dahil ako matikanayon nga imulam di tapanunot mo. Ba nag-apagyam anak unay, honey? Awanan yaman na, honey. Aywan, sa dinutayan ni Jared. Adda iti silid na, araramidin na dagiti assignment na. O sige, panawan ka pa yung dito kusina, ha? Mapan ko tulungan ni Jared kadag iti assignment na. Sige laeng, Anton. Ayaban kayong tulangan, inton makaluto akwan. Wow! Agasam man day ta Anton. Tudo kayod ka ita Doble trabaho ko naman. Gusto day tan bro. Agina nakamat Ha? Si Kamot Venus, siya man ang tinakitam. Kasano kat sobra-sobra matan ti panagtrabaho. Kasla na gado ti pakpakanom. Ha? Agur-urnungak ngamin. Agur-urnong ka kunam. Wen, Para itian niya Anton. pare ti panagkalay sa amin ka ni Erica. Ay wow! Sana all. Talaga ang nagasat ni Erica kang kanya. Nasingpot ka lang arudan, nagagat ka pa'y. Saan lang aday ta? Guwapo ka pa'y. Ha? Agyaman ako Venus, ha? Ngam, kasla na sobrang sa tinangidayaw kanya ka. Saan matkit di Ibagbagak laang matipod no bro. Ha? Ay na, sapay la kumata makasara kak tumat itikas kang ka Anton. Ay, wala. Iti dahit ang kinapintas mo, imposible andi ka makasara kiti gwapo akas kanya. Ayun anya. Wow! Talaga mo't abungga ti kasangay ni Jared Nagado ti handa na.
Nag-hire kayo pa'y gayam iti clown kaanakan. Ay, yun auntie. Agmay-may sa nga anak mi ni Jared. Isorong bang na lang matabong gati kasangay na. Sa bagay mo, kidi aguray ka. Apay Ate Feli? Kasla da tayo laang mat a pamilya ti adda ditaw. Awan mo makita a kapamilya ni Anton. Apay ngay, nga awan man laang mat uray may siya nga imay kadakwada. Ha? Ay, ko auntie. Diyak man mo. Busy dan sama ti so nga awan makaumay katakwada. Kasta aya, Walang ti. sayang nga rod at di da maramanan ti adu asagana ni Jared. Hay, nalipatan da tayon samat ni Manong Anton, nanang. Pag ko naamot anak ka. Kasano, kat saan matan nga agaw-awid dito'y balay? Ay, busy siguro. Iti trabaho na anak ka. Kat no sigud mat nga agaw-awid dito'y balay, oray busy iti trabaho na. Ti kunayo kit de, manipod adan live-in partner na, nalipatan da tayo, nanang. Ay, mawatak ti marikrik na anak ko. Tano maminsan, kastamot ti mapampanunot ka. Agam, di tayo kumagpanunot, iti sana nasaya at may papankan ko na. Kamumitain, adan responsibilidad ni Manong Yaw. Hay, maawatak mat kit di ananang. Ang uray asino mat talaga agumura ken kwa na. Ngamin, uray may sa kumalaang mat nga awag, wano pa kumusta, awan pay. Nalala, awatem latta ko man ni Manong Yaw. Talaga kasta, tada mo nga din sa balay a responsibilidad na. Intun umay alawas gaya ti kasangay ni Jomar lakay. Panag ko na magawit nga ta ni Anton. Jaka mo abakag. Amo meten da jatao. Kanayo na busy. Manipod adan kalibin na saan na matatao di balay. Awagak ko ma, agam amagano di namanin sumbatan ti awag ko. Ay na, amo mat siguro no apa ay bakit. Sipod pa'y iday. Madlaw asa na kayat ni Erika ti agawid di balay. Ay, hawin nga rod Gapu siguraw ta marigrigat tayo lang. Iswa di na kaya ti agawid dito'y balay. Bala, bayamon bakit. Tinasaya at padasem latan nga awagan niyan taon. Ibagam ken kuana ti may papaniti kasangay jay adin na, bareng makaawid. Sige lakay. Awagak to intun badang taba. Parang makaawid nga agpaisaw. Uray, sunalaang ti agawid. No sana kayat dayjay nga Erika. Aguri ka, pitsa 12 mo't gaya mita. Intun Sabado gaya man ti kasangay ni Jomar. Tinasaya at dumagasak man pa di tamol. Mangkita kiti mabalin ko nga irigalo ti kapsat ko. Pilyag tay branded. Sa nabalita sagpaminsan lang mo't namang tedak. Ada ko na ni... Nasapa ka mo ta nagawid lakay. Well, nasapa kami dismiss. Isa nasapa ak mo't anagawid. Anya ngay tilinaon day ta paper baga bit-bit mo. T-shirt ken polo. Kukwang? Saan? Itad ko ni Jomar. Tapay mat. Irigalok man ken kuana. Kasangay na kami nintun Sabado. Kasta? Wen, ingatangak mo ten adananang kantatang. Pati ni Jessa. Adamot lang ginatang ko para ken kuana. Sa nabalit ta sagpaminsan lang met may kakida. Okay. Oh, apaya kastamot tan tilangam. Okay ka lang ka di? Nabanugak lang siguro. Sige, umuna ako ni Tisilita. Kaya't kunti agina na. Di mo't nagsildukan, Anton. Wen, apay ka di? Ay, mangtid ka iti pang grocery. Atoy. Daytoy laan. Wen,
Dahil tala ang amin tinabati ti sweldok. Ni, nangipi pa naman iti sweldom. Kasusweldom lang ang dahito lang ang tinabati. Dakkal tinagastos ko iti ginatang ko a regalo para kadananang kentatang. Ay, dahi takot ti madikan ka. Gastusam ti sabali a tao. Ngam naagpaay iti pamilyam. Awan maitid mo. Ha? Nagpuskol mo ti ropa man niya. Erika. Agasam man. Taday gatang mo iti regalom kadagiti kakabsat kan dadakkel mo. Ngam da kami iti anak mo. Awan! Apa yan, Erika? Apa yung tarupang? Nalipatam sa amatan. Ano saan agapukan niya kat awan na pintas at trabaho mita? Saan mo't nga tikasta? Mo talaga napatag kami ken ka. Da kami nga rod ti rumba nga priority. Saan kat ate asino laditan? Saan mo't abasta no asino ladit ang tinggatanga ka? Pamilya ko Huston! tingata. Di ka nagkalintigan, Anton. Ha? Basta noan niya timbagak, iso ti masurot. Da kami ti pamilyam. Iso da kami nga rod ti rumba nga priority. Nalawag magsiguro ken kadayta, Anton. Erika? Agsubli ka dito eh. Erika! Ay. Na yan, tikastoy. Nakabasolak manen adi na oras. Na yan, tikastoy. Dua nga aldaw kan dua arabi imot na di nakpampansinan kan kasarsarita ni Erika. Sapay plano ko man ti gumatang iti singsing nga isagot ko ken ko ana. Apag huston to ko mainton anniversary mi. Ibagak ko man ti panagkalay sami. Ang kastoy mat ng tinapasamak. Hoy. Naklaat iti kasjay adjar na. Nagdagsan tiriknak gapu iti kasjay nga imbagana. Diyos ko. Anya ti rumpay nga ramitek. Tulungan na kuma, Diyos ko. Bakit? Mapay lakay. Kaslada ibagam Apay, awan madmadlaw mao kani antaon. Kas kumaiti anya, Feliciano. Mano nga aldaw mutan aditi balay ti pagaw-awidan na. Ay, kung naklakit din nun niya, di kunam amadmadlaw ko. As-asidagmat iti trabaho na tinagusdakan ni Erika. Nga mapay nga anusan na ti agaw-awid di ti balay. Kat no dandani may sa oras ti biyahe, manipod ditoy. Aging nga iti trabaho na. Uwin nga raw lakay. Awan ka dahi, tinadakdakamat na ken ka, bakit? Awan mo lakay. No di mo't matagtagaray jay anak ta. Japay kit din makasarsarita no kwa. Ta masapsapa mo itarumrumwar. Sa kemarabian tuman ay gagaway. Tinasayaat, kasaritam tuman jay anak ta. Amangan mat na daparikot da ken ni Erika. Isa adito'y balay ti pagaw-awidan na. Amangan kit day no agap apa da. Na, bayat ta kasaritak to ni Anton. Maipapan iti day taaba naglakay. Oh, Anton. Manong aldawon akas lanaliday ka Ada ka di parikot? Ha? Kwa? Awan mo, Venus. Bandog ko lang siguro na ito eh. Sigurado ka? Well, okay aklaan ko nakmat. Okay. Ang amno anyaman ti parikot mo, sapay la kumata masulbar matla ang adagos. Nang runa pa'y nung maipapankada kayo kin ni Erika. Venus. No adati di yung nagkinaawatan, pagsaritaan nyo itinasayaat. Urnusan nyo adagos, di yun pabayagan pa'y bro. Sorry, Erika.
Naadaman madya na aramid wano na ibagakin ka. Sapay ko mata mapakawanak. Pangasim, tapagsaritaan ta kumada ito itinasayaan. Sorry, Mat Anton. Naklatak lang amin. Panagrik na kat adayo ang napatpatag ti pamilyam ngam da kami kan ni Jared. Ti kayat ko lang, Mat, kat da kami kumati agbali na priority ngamin da kami tan ti pamilyam. Maawatan ka. Ang di mo't imbagak idin kan ka, anapatag kayo ka ni Jared kanyak. Amumat nga aramidag amin para kada kayo. Iso na lang, tandamat obligasyon ko iti pamilyak. Isa pang asim, di na kumamot paritan, wano lapdan na mangtod kadakwada. Uwan, amok matkit di dayta. Pasensya ka na talaga. Pasensya ka no nagpailuyusak iti emosyon ko. Sorry. No saan ka lang ay ayatan? Tsak amon, Erika. Sorry, Anton. Aklunag. Bidot ko ti amin. Saanan ang maulit. Promise. Ay, Nanton. Apay ngayon gatang manan ni Tirilo ni nanang mo. Wana, regalok nga rod mo at para iti kasangay na. Manan? Ha? Uray kumamot no dagiti lalakaan lang nga rilo. Dayta pa'y mo't nga rod nginginaan. Manungay manan dayta. Isumot tan ti ipanam iti kwartam. Ibusam mo tan ti kwartam iti karirigalo kadagiti kamang ti pamilya. Erika! Kanayo nang matan ti mang regalo kadakwada. Saan lang na dayta? Kanayon kayo pa yung makita ka ni Venus iti coffee shop nga si Dag iti opisina yo. Mayat ti kakatawaan yo. Kurso na dam samot dayjay a Venus. Ay, no! Aglablabos kan, Erika! Sige! Sige! Idanon mo! Idanon mo! Tang makitang pidi mo pa'y nakikita, Anton! Una yan, Erika. Nabambanog na tao. Ngam kastakit din ti pasabat mo. Kaput no, Mat! Saan ka di? Ay ayatan ka, Erika. Amom na ita. Ngam jaksan maanusan ti kasta nga ugalim. Awan mat sigurong ti may bagam. Ngamin, impay kumot amin kada kayo iti anak mo ti amin na panawin kan oras ko. Amin na sweldok, agpapaay ka iti masapsapol iti balay. Ngam nulapdan nakatumulong iti pamilyak. Sabali mo na saritaan na ita. Kung ngamin, Anton. Kanayon mo't lakit din nakasta. Sana kapot agul uli magkak, aglablabas kamatan. Kinapod no na, diyakon amon sa dino ti paglugarak. Nagkari ka idi adimon ulitan. Ngam anya na ito yung araramidam, ha? Inulit mo manen. Sorry, Anton. No itakit maaramid mong ti kastoy iti pamilyak. Kasanon tulangan inton agasawatan. Pasensya ka, Anton. Sorry. Amom kadi amarigrigatan akon nga grasrason iti pamilyak. Gapo iti kasta nga ugalim. Pagi mo nang matlaminan. No di mo amo ngay lugar ti kasta nga ugalim. Nangro na ti panagim imon mo. Pasensya kan. Ngam amangan no saan adata tinay tulding apare ti tunggal maysa. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manan, kada kayo amin papagayam. Kumusta kayon? Sapay kumata da kayo itinasaya at akasasaad kabayatan tiingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod kanipagayam tayo anagpailingad itinagan Adelia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Kastamatan kadagiti padak anaayat adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube.
Naawi sakmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay ti maysa a pasamak iti biagmi amay palagip kanyak tunggal kastoy adumteng ti Paskwa. Ket patsek a makaibati daytoy iti adal nang runa kadagiti anak analaing a makibarkada. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Hay, na yun dagita nga ubeng. Dagitan sama moten dagitiin may itaya nagkaruling. Wen nga rod agsubli-sublidan summer. Malala, ingkan ikan ida, iti kasta pumanaw dan. Mabitlaang, takitaak no adapay na bati a barbarya iti wallet ko. Ay sus, nabannog danton ngagkan kanta. Ngam di ka pala nakabilang iti itid mo, Raquel. Ay kataguray da tagbilang akpay laang iti-itid ko kadakwada. Gusto mo't kit diya, tadanggan tayo pa iti kantada. Wen nga rod Umanay mat siguro da iti 20 pesos a pagbibingayan da. Anya mo ta 20 pesos Nayunam Gusto lang day ta 20 pesos. Tane, saan lang nga isuda ti agkarkaruling. Sigurado, adan tumanin umay inton madamdama. Ato ito sa kagaso, inayon mo dito 20 pesos. Ne, nagdakalan ngay manong. Huwag nga rod, nagkalunay day ta anak ko. Umanayan day ta 20 pesos. Taubing mat dagiti agkarkaruling. Basta itid mo dito sa kagaso. Inaayon mo, tayo supay ang pagbibingayan da. Sa dino ti papadam, Jerome, nakasukat ka mat. Agpailiak na lang. Mapan ko singirin ti bayad timpaw it ko anatang idikalman. Apay no siya kung timapan. Weno saan ibaon mo laangan ni ading mo. Siya kon, tagumatak mo't lang iti sabidong apag-sprik inton bigat. Ay katagawid ka nga ron adagos, ha? Wen, unay kay lakid din aya. Inton kwan ni jay tumanan inuman ti pagdiretsuan ti naglakwam iti natang. Saan? Danag yun aya. Agawid ak agawid, apa man na makasingira kung naklangarutan. Oho, Jack mabati, aging gaasaan ka makita dito'y balay, Jerome. Mamati kayo nga minadap no may salakan kayo nanang. Dula amin nga ibagpagam. Basta, agawid ka nga agawid. Tane, ado di matrabaho ijay garden. Un nga road. Agawid ak nga agawid. Promise. Rabieng, ngamawan pa'y lang di anak mo Delia. Ay, huwin nga rod, Lorenzo. Sigurado ang nabarbartek tumaninda dya sumangpay. Uray kumamot no amuna amang idulin iti kwartana. Ay na, di mo namnamaan akas talakay. Isulakit di manan ti agpapainom ijay video okyan ni Wilma ita. Pinainuman namanan dagiti barkada na. Ay, una yun na dyan anak ta. Imbes nga urnungan na ti kwartana, saan mo't tamapan na lang iliblibre ka nagiti artag ababarkada na. Taytaket nga rod, tirigrigat na nga aggargarden, nagamapan na lang iliblibre ka nagiti babarkada na. Intunawan ton kwarta na, kasla kaasi nga agawid. No di na mo't ngamin amaw ti mabagbagaan, lakla kayanan. Aging gayta, di pa lagnakam. Ay, wen nga rod Di pa lang arod mga asawa, barang maikat na mutan ti kinaartag na. Uncle Jerome, Oh, apa Elijah? kwarta man, Uncle. Manong tikayat mo? Uray mano, Uncle. Basta ikanak. Tap na gatang ko ita ice cream ko. Ay, shock ngay mo't, uncle. Ikanak mo, tagumatangak mo titi ice cream ko. Ikan kayo. Nga masahindak pa ya. Sige, uncle. Agpaklip ka nga rutin, Uncle. Tamasahin da ka.
Saya atan yung nga timang masahe kanya ka. Tay katangan kayo iti ice cream niya, Wan. Wan, Uncle. Wan, Uncle. Kanya nga iti inlutom apangaldawan tayo bakag. Paksiw abulilit. Kan sinabawan a karne ti baka lakay. Nay, nagimasan. Nangalaam mo iti bulilit kan karne ti baka. Kat saan ka nasama ang nagudong? Insangpet ni Jerome. Nay, nagsaya atin nga nung kasta. Kat sa dino ti ayan ti anak mo. Aday dya likod. Nakaturog iti indayon. Mayat kano idya ita presko ti agin. Kat ingka nga ron ayabanan ata, gigiddan tayo amangan. Tari, mabisinak mo tayo. Bayam, tay turog na pay. Sigurado asaan matlaang ang makapaganday jay, tanahang over. Ay, kat agaw ka nga ron tao mo natin amangan bakit? Mangan tulatan ni Jerome, apaman na mabisayin. Alawan. Mabiit lang nga ron. Tay dasar kun ti pangaldawan ta. Manong! Oy, Manong Jerome! Bumangon ka ditan, Manong! Bumangon ka ditan, tagawid tan! Ha? Ay unay kan? Kita man ti kasta nga itsuraam? Uray ka lamang ilngilaw ditan. Di lamat kan pagturturugam, gapo itinalaos abartak mo. Nay, naiturog ko gayam dito waiting shed. Wan, pinanawan da ka dagiti kakadwam. Isong agmay-may saka dito eh. Nagloko dan. Ala, bumangon ka ditan. Tanay, nakababain ka dagiti tattao lumablabas dito waiting shed. Mangilngilaw kan dito eh. Agawig tan, tayong kaagdigos, Manong. In heaven there is no beer. That's why we drink it here. Ay sos, nabartakan barok. Ah, saan mo, Dante? It's light only. A little bit only. Kunak ko ma. Ay sos, agawit kakit din, tanay, rabien. Sigurado nga urayan dakan, iji balayaw. Awan, Dante. Di kag danag. Tagawid akon. Ang may kanak man pa ito, may sa botelya nga harak. Ay nasaanan barok. Di mon kabailan. Sapay agmotor ka pa'y nga agawid. Don't worry ka, Dante. I can manage myself. Sige kitin. Ikaw na kon. Last battle, please. Husto nga rudan, tanay, na barbartakan. Agawit kan, tanay, rabien. Kitaman. Si kalaangan tinabati dito istor ko. Nagawidan, dagiti kakadwam. Basta ikaw na pa, Dante. Please, promise. Maunin dahil ang order ko. Magawid akon. Apa man na may bus ko ti last battle. Sige, ikan ka, ngamnay. Maudin at talaga dayto, Jerome. Oo, Dante. Promise. Ni Jerome ay bakit? Di pa si Mangpait? Saan pa'y buwet lakay? Ay, awan man nga rudan Sigurado nga agyan manen ijay inumanday jay iti manungal daw. Ibus na pa iti kwartana santo agawid. Lakit di Ay, unay. Uray kumamit no di na igastos amin iti inom ti kwartana. Ay, wen nga rod Dagitamet ababarkada na. Mananggun daway damit. Gon dawayan damit jay anak ta. Gaputa amuda nga ada kwarta ni Jerome. Sige damit sige. Naitakid nga rod. Hinto nawa ng kwartana. Panawan dan tumutan ni Jerome akaslan luge. Naimbag kumamat no amudamot nga isakid di anak ta. Saan ba't tanunalpas dan ti kay kayada? Panawan damutan. Masurunak man ako nakon. Anya ngay dagita insangput mo, anak ko. Jak amo ano anya dagita nanang. Kasla kape kan asukar met. Kan jak amo no anya dagita daduma anak asupot. Tinapay samet kan palaman. Nangalaam ka dagita.
Pinalingki ni Manong Jerome. Isu na lang tamadama manen ti inom da ije ayan daan ti saling. Isu nga inyawid kun Oo, nayin day akabsat mo. Talagan sa adinan maika, ti kinaman nginom na. Hay na, da kayon amis mo tinangibaga iti day tananang. Ang ambayan nyo latan Saan abale? Tauray kas day nga artek, amo na mati ag trabaho. Uray artek, mapanunot na latamat ti agpalingki para kada tayo. Saan akas kadagiti daduma dita nga artek lang arudan, sadot pay. Oo, unmatkit di nidandanag ko laang mati kapsat mo. Amangan noga po itinalabas apan naging inom na kat isunto ti pakaisagmakan na. Ba nag-asaan kumamat ang mapasamak, nanang? Ay, sapay la ko mga rod, takasta, anak ko. At titilistaan ti katangam, Jerome. Kompleto mo't lang ka diti inlistayo, tatang? Wag, kompleto lang ta. Kita ba na yung baga, ta mga ano at damalipata magatangan. Manungay nga buno talag, tatang. O manay siguro, kaya may sasakaw. Mangala ka mo ilangan, iti sabidong apang spray. Sige, mapanang nga rin, tatang. Agawid ka tagos, Salay, ano ti maarami di garden? Uwin ka ti, di kayo madalagan. Agawid nga agawid. Dahanag yun na tatang. Siguraduam lang. Tano di ka agawid. Talaga asurutin ka jay video kyan ni Wilma. Ni tatang mo, uwin ko naklang arudin. Di kayag danag, ta sa anak ama pan ijay. Agawid ak adagos. Promise. Alayan nyo dahi tinanan. Apay na ito yung kwarta, Jerome. Kit ko tayo, Abay, di yung kayat. Ay, kayat ko, mas daawak lang amin. Ta italaang mat nga ikan nakiti kwarta, anak ko. Christmas nga rod mo. Di kan kayo mat iti Christmas yo. Dahito yung mati para kini Raquel. Para mat kini Manang Gina dahito Kun dahito yung mat para kadagiti kakanaka. Oh! Nagsaya at kat kumanoy naldawa kasta anak ko. Una ko Noel daw mo't a Christmas, nanang. Anyang iganti iluto tayo nintong Christmas sa pang Noche Buena tayo. Ay, kada kayo man, no anya ti kayat yung nga iluto. Kunamot ni Manang yung agluto iti salad, kan spaghetti. Agluto akmot iti kan-kanan. Agtuno-tuno tayong tulat na. Masapak nga agpailin ton bigat. Tamapanak mga la iti sida maituno. Mangalag mo't lang iti paltat. Na imas day kat apulutanan. Ay, kaduwan Da kayo latan ti makaamong agpalingki iti iluto tayo, anak ko. Uncle Jerome, kwarta man. Anong tiket mo? 50, Uncle. Nagbasidan nga. 100 ko naman Ay, sige, Uncle. Ato. Ay, yay! Thank you, Uncle. Merry Christmas. Merry Christmas. Siyak ngay mat, Uncle Jerome. Dahito yung mati para kin kalay ka. Wow! Thank you, Uncle. Merry Christmas. Merry Christmas mat kada kayo. Rihan, Laika. Agawid takit din, Manong. Tani, awan matla ang pagluganak nga agawid. Weno saan, itulod naklaangan, tasakan to agsubli. Aguray ka ni ti tricycle. Ado ti agbiyahin ton madamdama. Sa dino ngamin ayat ti papananyo, katni rabiin. Mapan kami pa'y kanu ije piryaan. Mapan kami makipirya. Asino ti kadwam? Ni Pare Jackson. Ururayag nga ro ti awag na. Hindi mo dala umawagan. Ikararag mo kit di tamangabak kami. Iti kasta, ikan-kanto iti balatom. Ikan nakit din iti kwartam, taamang ano ipaabak mo man amin ng ti kwartam. Madamdaman taon. Ikan-kanto inton mga baka ko ng langaro din. Ikan nakit din, tapno ada pagmeriendami. Sigin Awan nga rod bariyak. Kadaytan abuo. Sigin amatan, mabisina kun manong. Atoy, isublim ti sukli
Pailaan, saanan? Bagi kon ti sukli. Sige, bye! Naglukon. Oy! Isublim ti sukli ko na! Bagi kon! Ha? Adahag ko. Sigurado ani Jackson da ito yan. Kunak tubay ka. Hello, pare! Wayne, umaya kaon. Urayin nak tadagasin ka di tabalayaw. Nini. Agad ano ka aya bakay? Itay kapay akuti. Balikid ka balikid. Apa yan? Dagaanganak nga raw lakay. Ay, jak makaturog. Kasano adagaangan ka ako nam, kat no nalamiis ti panawag. Malaminak tupay day. Ay, jak mo Lorenzo. Italaang matakastoy tirignak. Ay na, naalam day tan iti kanayo na panagkapkapim. Oh, kastanga-tangag paiso. Ikawan, bawasam kami na di panagkapim. Nang runa lang iti instant coffee. May mayat mo't laang ti original na kape. Ay na, nakarkarumutin at tanrapait. Kit ba si laang gamin at ikabil mo? Tamusan ang napait, ay unay kat. Nanang! Tatang! Nanang! Di ba trakil day jay? Huwag agpasaw. Nanang! Ni Manong Jerome! Ha? Ano day jay? Bakit umay ka? Mapantay tayan ni Raquel. Jerome, anak ko! Jerome, Maya! Jerome! Manong Jerome! Manong ko! Dahil tulad si Bagbagat pailangin ni kayong kamap, Jerome. Talaga sawad na saya at gaitin na kita abaparkanam. Kita panday suda pa tinangirubukin ka. Una yan si Gastoy. Unay matlakit hindi kastoy ngay naramid na ka, anak ko. Ay, unay Awan konsensya tinangarami ni Gastoy sa anak na nila. Naskin lang ang malungsot. Kasi pagpalunan si tawa ng arami ni Gastoy kankuana. Nakakasipat ni Jerome. Nakakasi ni anak na Lorenzo. Manong Jerome! Manong! Kilaya. Awanan ni Manong mo. Awanan tinakasing-sing padakapsan mo. Manong! Manong Jerome! Oh, manang! Pagbayadan kita nangina tinakarami ni Gastoy iti anak na nila. Pagbayadan kita! May salaangan arabi iti palabsen sakbay ti Paskwa idi napasamak ti nakaal-alingget a pasamak adin tupulos malipatan ti pamilyami. Kastameten iti sibubukal a barangay mi. Binagsolda ti anak ko iti peryaan a nakisugalanda. Ket tinasakit mismo a barkada na tinangirubo kenkwana. Imbes at ibarkada na kano ti bagsulanda, ti anak ko ti indoron na iso nga isumet ti nabagsol, kat isumetten ti gapwanan ti nakatayan na. Dua atawan metten ti napalabas manipod day di apasamak, ngem na lang tupay laang itilagip ko ti amin. Kat jak maliklikan ti agsangit, tunggal kastoy amadanon ti Paskwa.
Ti may sapay a pagsakitan tinakam ko, nakaruar adagos iti pagbaludan ti tao anang bagsol iti anak ko. Sapay la kumata agserbi nga adal kadagiti padak adumdumngeg tuy innak imbinglay. Tuy pagayam mo, Delia. Ken ka pagayam, Delia. Makipagladingit kami iti nasapa nga ipupusay ti anak mo. Patyak nga agserbi nga adal daytoy kadagiti kakabsat tayo a makangeg. San matkit di nga amin abarkada ket bad influence wenno mangirubo. Adalat tamet dagiti nasasayaat ti panagpuspuso na. Isu apilyen tayo kuma dagiti agbalin abarkada tayo. No mabalbalin liklikan tayo ngaminan ti arak. Ngamin awan tinasayaat nga ited na dayta iti biag tayo. Irobo da tayo laeng iti pakaisagmakan tayo. Di tay kuman urayan nga addadakes a mapasamak kada tayo sa tayon to agnakam. Alakastan pagayam, Delia, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.